Deci koja rastu, potrebna je pravilna i dobro izbalansirana ishrana koja je od vitalnog značaja za njihov razvoj. Babyvit kapi britanske kompanije Health-Ade su specijalno formulisane da pruže širok spektar vitamina i da pomognu očuvanju balansa ishrane odojčadi. Babyvit je tečni dodatak ishrani prijatnog ukusa i idealan je kao dodatak sokovima, mleku ili vodi. Dizajniran imajući pre svega u vidu bebe i malu decu, Health-Ade je stvorio idealan dodatak koji obezbeđuje da vaše bebe i odojčad dobijaju prave hranljive materije koje su im potrebne za pravilan rast i razvoj. Babyvit kapi mogu biti od koristi za bebe i odojčad koji ne dobijaju dovoljno hranljivih materija iz hrane, bebe i odojčad kojima nedostaje energija zbog loših navika spavanja, bebe i odojčad koji uzimaju lijekove ili koji se oporavljaju od bolesti, za poboljšanje imuniteta, beba i odojčadi, kao i ona deca koja imaju poteškoće u gutanju tableta. Babyvit kapi se mogu uzimati na dnevnoj bazi za opšte dobro zdravlje i dobrobit, jačanje imunog sistema, obezbeđenje energije i snage uz podržavanje pažnje i koncentracije. Koristite Babyvit kapi svakodnevno sa hranom. Ne prelazite preporučeni dnevni unos, osim ako to nije određeno od kvalifikovane osobe.